accu ngu ñoogu ngu ara ngu ñaawa ndu awru men immoɗen dartoɗen ndu bandiruɓe himo sokka yimɓe mo waɗa de n'importe quoi immoɗen dartoɗen o Mamadi Doumbouya wona leysitim immoɗen musidɓe an wota en cooɗo calanen o par ce que hande ɗo en daari en tawi kanko Ousmane Gawal goto e maɓɓe ala wonɗo hersude immoɗen dartoɗen ɓe Bawuri en no jooɗi ɗo no sira mukke immoɗen dartoɗen ɗi dakkali immoɗen dartoɗen ɓe yimɓe ɓe ala leɓol limanaku immoɗen dartoɗen ɓe ɗo par ce que hande ɓe ɗo ɓe falanaka leydi men ndin ko nafata leydi men ndin hiɓe jooɗi hiɓe waddete n'importe quoi hande ɗo hiɗon suti ha honto ɓe détermini ɓe miiji ɓe jogitoto ngu laamu ɓe funsa jawle men ɗen ɓe waɗade n'importe quoi ɓe ronka gollitirde gonga e nunɗal ko sifano ɓe yewtiri non immoɗen dartoɗen Mamadi Doumbouya immoɗen dartoɗen Mamadi Doumbouya hande iɗon andi ha honto Mamadi Doumbouya détermini ko miiji kala yaltuɗo yewti fi makko ma ɗum waɗi piiji gono ton ɗi o andi wawi ɗin ɗon ɗi wawaymo lorrugol ko yo ƴettu wonti o naadamo kaso wota en cewɗo ɗanoɗen population guine en immoɗen dartoɗen wonen population susuɓe reedu wota en cooɗo accen ndu bandiru ndu waɗa ko ndu faalaka meɗen immoɗen dartoɗen hande ɗo on hi yimɓe no wona kinnapirede ɓe kinnape hara hay goto anda ko honto ɓe wontiri goto hay ala andude fimu hiɓe fempi ɗo hiɓe fena fewnta on son hiɗo discours ji Bawuri discours ji Ousmane Gawal ɗi ɓe yaltata ɓe yewta ɗo on tawi ɓe fof maɓɓe ko wonɓe sirude mukke ko ɓe heɓa ko ɓe waɗa ka deedi maɓɓe ko ɗum woni golle maɓɓe peuple de Guinée réveillons-nous une fois pour toutes immoɗen dartoɗen ɗi dakkali aray miɗo weltani ɗo monsieur Tolaba e kala wonɗo cippirande gonga aray miɗo salmini